Kain na mga amo! Ay, naku, babagal naman. Ops, higaan mo. Para kayong may alila. Sermon ba almusal natin ngayon? Eto na. Kape mo, mahal na hari. Malamig pa to sa ilong ng pusa. Ay nako, walang pagbabago. Ay, kumuha na naman ng ice coffee ko. Hanapin mo. Hindi mo makikita yan kung paano ibibigang gamit. Parang may mali. Ano? Ha? Si Donatella, nakawala na naman. O, naghihintay na yung grasya, kakain na tayo. Magpapasalamat muna tayo. Tell bless tayo. Lord, maraming salamat po sa grasya na aming tinatanggap sa araw-araw. Salamat po sa pag-bless sa aming pamilya. Amen. Hay, nako Donatella. Excuse me po, andyan na po yung sundo ko. Sige pa. Okay, sige. Anak, ingat. Huwag magpabulag sa pera. Boto ko, dangal ko. A message from PPCRV and Ad Board. Pagpili ng kandidato, parang pagpili ng isda. Pinupusisi, para hindi magsisi. Kapag binasa, etsepuera. Pag mapula ang mata, naduda-duda. Dapat, makintabang kaliskis. Di tinatakpan lang ang dungis. Pag kinilatis, aha! May bahid na pandaraya. Parang mga kandidato sa una lang kaya-aya. Kaya maging mapili sa darating na halalan. Hindi aksidente na ang salitang pili ay nasa pangalan ng ating bayan. Pili, Pinas!
Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May the same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kasibayo po, mayapayabak kakayungan. Hatita na po king ikapat ng Domingo ng pamanyubling mebye. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Itiya hingaldo gewana ningginu, tumula tamo magsaya tamo. Itiya hingaldo gewana ningginu, Alleluia, Alleluia. Magkantang bayong dalit kingginu, Purian yaking masaya kulisa, malawas tamo kambening masayang puso, sa sambaking ginong Diyos ing kalikasan. Itiya ingaldo gewana ningginu, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingaldo gewana ningginu, Alleluia, Alleluia. Bustan yung tumulaya ing banwa, bustan yung tumulaya ing yato, bustan yung marangal at sablang tanaman, ikulis sa king papurian king Ginoo.
agsaya tamo, iti aingal doge wala ning ilum. Alleluia, alleluia. Ilag yuningig paning anak, ang paning banali Espiritu, Amen. ing ginong sinubling mebye, ing kakatamong mayap apastol, mantabi sana ke kayungan. At keka antimurin. Pakamalang kong kapatad, ing kapata Domingo ning pangasubling mebye, mayaw siyang Good Shepherd Sunday. At antimurin po, uling pisasabyan niya yung mayap apastol, mayaw siya mo naman Vocation Day. Kareng magpari, kareng magmadre, religyoso at religyosa. Adwanta mo sana, dakala pa pong magpari, at po pang magmadre, at emo pari, none at madre, none mayap at banal a pari, mayap at banal a madre. Antimurin po, ngayon aldoiti, pagselebran tayo in Mother's Day. Kaya kayo man pong ima, Happy Mother's Day. Palakpakan tala po rin kaya katamang ima. Uling pisasabihan niya po yung Maya Papastol, bukas Election Day. Pangadita mo po, sana detang karapat dapat ilang iboto tamo. Uling sikatla, uling nanupaman ing relasyon. Basta't karapat dapat siya po, pangadita mo. Nungali, ita mo mo rin ang magkasakit. Pagkapangadiyo po, pagkapili yu sana, makanyan po ne, nungali, stong may kamali, ita mo, ing makalunos. Anyapin adwan tayo, ing saup na ning banal ay Espiritu. Aslaga na nakatamo sana kaisipan bang kanita, apili tayo, ing karapat dapat at ing burina ng Diyos, mayap a leader. Sisiyanta pa mo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikay dinalanda kalakasakitan para kaya kami, Gino pakalulu, Kino pakalulu. Kristo Jesus, ika ing kaya kaming maya papastol, dinaon mo ing biye mo para kaya kami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikay maya papastol, tularan da ka sana, ikaming kekang tupa. Gino pakalulu. Kino pakalulu. In Diyos ang mayupaing totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na kata sana, king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Likaya kin Diyos, kin kakatas-katas. Likaya kin Diyos, kin kakatas-katasan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 At kinyato kapayapan, karing taong kayang kaluran.
sipang mayupaya. Inungan nakabugtong Yesu Kristo, Inulios Cordero, ng Diyos Ama, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikang minalako, ing kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikang minalako, king kasalanan niyato. Tanggapan mo'y dalangin mi, tanggapan mo'y dalangin mi. Ikaw makaluklukwananin mo, pakaluluan mo kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Muling ikang bukod kabanal-banalan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan, Yesu Kristo. Kagunting banala Espiritu, ing ligaya ni Diyos ito. Amen. 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 Manalangin tamo. O mapamakalulong igpami, tayran mo kami king maligayang kakarinan, apagarianing ligaya mo. Baning malukang kawan mo akwa ng miras kang Kristo, apanibataning tetagan, ring pastulmi. Itiyadon mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro, ring dapat daring apostol. Sinulong lang miglakad di Pablo at Bernabe, manibat Perge, at Mirasla, Antioquia, Pisidia. King Aldoning Sabath, mintala king sinagoga, at tinagon king pamanyamba. Kalakora king pulong ding tao, dakal na ring taong tinuki kari Pablo at Bernabe, at antimurin ding dakalapagano amenga konberti king Judaismo. Big salita la karela ring apostol at penaralan dalang manatiling mabibye king grasya ning Diyos. Itang tinuking aldo ning Sabat, halos ding sablang tao karin Antioquia, di natangla bang makiramdam king amano ning Ginoo. Ding Hudyo, panakit da karing dakalataw, tiblano ning maragula pangalalo. Inya may magsalita lang kontra king sasabihan ng Pablo at piglibak depa. Dapat lalo lang mesi kanalub mig salita ri Pablo ampon i Bernabe. At ngara, kailangan ning kayumi mumunang ipanaral ing amano ning Diyos. Dapat ang tining si Quilio at
eyo bibilang mga intulid king bie alananga ingke kayong sarili, inya akityo, lakwanda kayo, at karing pagano kemunta. Ulinging kautusan abinyening ginuke kami, antiya kanini. Binidira kong maging sulu karing pagano, ban maging dalaning pangakabos para king mabilog ayato. Inyang dimdam dayti ring pagano, metulalat pe pasalamat king ginu, alang-alang king keyang amano. At ding sablang may pili para king bie alananga, meging talasalpan tayala. Ingamano ning ginu, mikalat king kabilugan na lugal ay ta. Dapot ding Hudyo, sitsutan dong mapilan karing mga kwaltang babaeng ating lub king Diyos, at ding lalaking kikilalanan da king syudad. Inablukan dong lumupig kari Pablo at Bernabe, at tinabi ralo king karelang destrito. Inyay Pablo at Bernabe, pigpagda, ingalikabuk karing betisda, anting tutol laban karela, at saka nala sinulong papunta Iconio. Dingalagad naman karing Antioquia, mikat monlo king tula at king Espiritu Santo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itamuing balena, tupananing kawana. Itamuing balena, at tupaning kawana. Itamuing balena, tupananing kawana. Itamuing balena, at tupaning kawana. Dalitanan me ingkinu o meto yato, king mit mong tula, sambanyo, lumapit ko kayo, kambe ning masayang dali. Itamuing balena, tupananing kawana. Itamuing balena, at tupaning kawana. Kilalanan nyo, kinging Ginoo yaing Diyos, yang lina lang kaya katamo, at banti na katamo, itamuing balayano, at tupang papastulano. Itamuing balena, tupananing kawana. Itamuing balena, at tupaning kawana. Ing Ginoo mayapyo, alang kayangganan ing lugod no, at tapatyo kapilan paman. Itamuing balena, tupananing kawana. Itamuing balena,
pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit ko ring tutong dakal ataw, eno abilang ning ninuman king karakalda, iba't lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla arapaning trono at ning kordero. Makaimalan lang makaba at maputi at atin niyang tatalnan apalaspas ing balang metong. Deti nga nakanako ning metong ang makatuwa. Ila rimig tagumpe king maragul apangalupig. Pinililara at pepalto puti ing karelang imalan king kapamilatan ng daya ning kordero. Itiya ing sangkan nung bakit atilo king arapaning trono ning Diyos at susuyo. Aldot bengi king templo na at ning makaluklok king trono yaing matnube karela ela dumanop ni kumawa kapilanman ela mabilad king pali ning aldo o mga paltus king isano mang pali ulinging kordero ayatsu libutad ning trono yang maging pastulda at idalanala karing sibol ning danum at babye ating luwa karing mata pulisan ng lubos ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing maya papastol nga naning Ginoo, balo ko reng tupa ko, at dingka ko, balo rako. Ginoo mantabi kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga na ding kakong tupa makirandam laking siwala ko at aki kilala ko la at tutokila kanako. Dirinan kong biye alananga at kapilanman ela mipahamak alang makasamsam kareti kanako. Ingig pa ko aminye kareti kanako may gitsya karing sabla at alang makasamsam kareti kang igpako. Ako at ingigpa metong kami mo. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Good morning po kaya kayangan. Sa ingkapat ng Domingo ng Pangasubling Mebye, mayaw siya pong The Good Shepherd Sunday
Anti mo rin pag-celebran tamo Invocation Day ngeni, kailangan ding magpari ang pong magmadre kawangisde ing mayap apastol. Anti mo rin po Mother's Day, ikayong talasawa, kailangan kaugali tayangan ing mayap tamong pastol. Anti mo rin ding leaders ning bansa, ding sumambut sana king eleksyon bukas, maging mayap lamo na naman apastol. Metong mo po yung katangian da pare-pareho karening sinabi kong apat. There is self-giving. There is self-denial. There is self-oblation. There is self-giving. There is self-offering. Isipan mo nung nanong kapakanan da rin aliwang tao, aliwain sarili mong kapakanan. Nyalawen tayong kakatamong Ginoo, the Good Shepherd, itamongan po agyanging Santo Papa, ing kakatamong bayong Santo Papa, Pope Leo XIV, potanging Papa, makayarap yaking Ginoo, ing Papa, metong yang tupa. Ing talagang pastol, metong yamo po ing talagang maya pa pastol, yapin ing Ginoo. At itamongan, makipamastol tamo mo, tandanan niyo po ini, makipamastol tangan. Ako ang ting meto nga pari, ing Santo Papa, ting Obispo, ikayo pong pengari, ding leaders ng meto nga bansa, makipamastol tangan. Pero bayo tamo maging pastol, kailangan maging mayap tapa mong tupa. Tupa tamo po. So potang ing Santo Papa makayarap yakin kang Kristo, ing Santo Papa tupaya, kailangan biyasa yang makirandam, king maya papastol. At potang ing Santo Papa marapya kaya katamo, ing Santo Papa, iya po'y pastol tamo. At potang detang kayarap na ilapin ding tao, tupala, pero potang mikakawani, detang tupa, maging pastol lang. Pota pangako kayarap king kakatamong arsobispo, ing obispo yung pastol, ako tupa ko, potang makayarap ko kaya, pero potang montana ko king parokya, ako na yung pastol, ikayo rin tupa. Potang muli kayo, ikayo po lalong-lalo na kayong pengari, ikayo maging pastol kayo, karing kaya kayong pamilya, din kaya kayong anak, ila rin maging tupa. Bayo tamo maging maya papastol, maging mayap tapamo tupa. Nyapin, kailangan mga di, ala pong problema ken kakatamong pastol Jesus. Alang problema kaya, uling niya dinauna ni kayang sariling biye para kaya katamo. Nya panekaya pong tutuldo o ining mayap tamong pastol. Ing inisip na, iya piningkaya katamong kapakanan, aliwang sarili ng kapakanan. Ing kaya katamong kapakanan, iya po yung inisip na, ginawayang mayap para king ikakayap tamo. O yan po yung mayap papastol. Nyapin, pamagpari, pamagmadre, o rin po, metong lang tupa, potang lungubla, pot king seminaryo o kaya potang mag-arala rin magpari, magmadre, pero potang mayari na lang, maging pastol lang. Kami po makanyan. Kayong pengari, makanyan muna naman. Magpastol tangan po. Alang problema kin mayap tamong pastol. In problema karing tupa.
na nung sinabi ng Jesus king Ebanghelyong binasa ko, ding kakong tupa, makirandam laking siwala ko, makirandam tapapukin kaya katamong maya papastol, at ngening magpastol kaya katamo yapin ni Pope Leo XIV, ding kakong tupa, makirandam laking siwala ko, at aki kilala ko la, at tutukila kanako. Karakal na pure nga makirandam, inburi ng sabihan kenining makirandam, ang po pang kakilala ko lang, ang pong tutuki, metong mo po inburi ng sabihan, maging obedient tam. Maminto, karakal na po, deng maminto, nung maminto tamo mo po, kasanting saning biyeta mo, itang Pilipino, the only Christian country in the Far East, pero alamin nyo, metong tamo ka rin pakakanulo. O tagalang, etamo, meging maya patupa, o tagalang, etamo, meging maya papastol. O yan po, alang problema nga ulit-ulitan ko king kakatamong maya papastol, ing problema ka rin tupa. Dakalang nga makirandam, dakalang nga maminto, at potang etamo makirandam at etamo maminto, may pahamak tamo, etamo po yung kalulo, kalupayo, ikayong pengari at kong anak, oras din kaya kayong anak, elam makirandam kaya kayo. Oras din kaya kayong anak, elam maminto kaya kayo. Ding anak ka rin, may pahamak lang. Makanyan muna naman king Diyos. Potang yata makirandam kaya, potang yata maminto king Diyos. May pahamak tamungan. Pari, madre, ing papa ding obispo, kayo pong pengari, ding politiko, o yan po, metong mo, ingadwanan ng Ginoo, biyasa tamong makirandam kayo, at biyasa tamong maminto. Inyang kinasal kayo kayong pengari, makanyan po yung pengakuyo, luguran niya kaya kayong asawa, at nung di na kong anak, iyan na julaki nga pong Ginoo, ding anak yu. Uling ding anak yu, ilapin ding pagasa, ning kakatamong bansa. Pero kanako po panay kong sasabihan, ang pang sinabi ng Jose Rizal, ding kayanakan ilang pagasa ning kakatamong kaluguran na bansa, pakamalang kong kapatad, nung eyo ituro ikayong pengari ding anak yu, ela maging pagasa ding anak yu. Para kanako po, ding mumunang pagasa, ilapin ding pengari. Ikayo pong pengari, nung eyo turuanan ding anak yu, makanano lang maging pagasa. Ninisan din mong anak, ela biyasang mga di. At keraklan ka rin kaya nakan ngeni, dakal no rin sisimba. Makanano lang maging pag-asa ating anak, din kaya nakan. Pakamalang kong kapatad, hanggang etamongan, magbalik alup kingapong Ginoo. Eya po saleseng bansatam. Mga karine, the only Christian country in the Far East ngeni, medyo tatagal na nakatam ng Vietnam. Anya nga na akong malati. Ngakupin po kaya kayo, number 2 tamo keng Japan, keng ekonomiya. Alayang binatbating China kaya katam. Anya nga na akong malati. Alayang binatbating South Korea kaya katam. Ngayon ngakupin, senior citizen na ako, I'm 72 years old. Bakit meging kulelat tamo? Metong muing sasabihan daw. Nga nanitang metong university professor, Father, it is because of graft and corruption.
last Friday, sungisto lalawag keng Facebook, ikit kaya po ing ombudsman, magsalita yung ombudsman, nga nang sinabi, makasulat. Every year, ing perang pupunta keng corruption, baloy po magkano makasulat. Talagang sininop ke 700 billion pesos in pupunta keng corruption. Ombudsman ne po ini ne. Ombudsman ne. Hanggang itamongan po, pati na kami, ikayong pengari ding politiko, hanggang yayabe ing Diyos, mumunlad. Ngayon ken campaign period, ginuko, naman po ganaganan naman ganaganan politiko mana ko. Atin pong mayok, potang campaign period, sisimbalangan. Ini po sasabihan ko, Karela, o ba't potang campaign period, sisimba kayo nga ako? Potang sinambun ako kanyan, dan ako akit nga ako na kanyan. O te ko pasalamat, kay bating pamanungkulan, iyabi may nga pong Ginoo. Uling in mamili, iyabi ng Diyos. Kalupanan niyang kinasal kayo pong miyasawa. Ting piyabi na ng Diyos, no malyaring pikawan niya ng tao, niyang kinasal kayo, piyabi na ko ng Diyos. Potang sinabot kayong politiko, pinili na kayo ni nga pong Ginoo. Pero mo nung memorite ka, kailangan po king pamanungkulan, nanuman kaya kaming pari, ding obispo, kayong talasawa, ding politiko, yabeye, ing apong Ginoo, keng pamanungkulan. Ikayong talasawa, yabeye, ing apong Ginoo, uling tatanging panahon, muli tangan kinapong Ginoo. To whom much is given, much is required. And to whom more is given, more is demanded. Kung toro dininanakang dakal ng Diyos, dakal ing pakibatan mo. Nya itamongan po. Lawin nyo yung sarili yun. Dakaling pikalom na ng Diyos kaya kayo, dakal in anyawaran na kaya kayo. Especially the leaders. Nya pakamalang kong kapatid, sana maging mayap tamong tupa, kay ba't tamong maging mayap patupa, maging mayap tamong pastol, maging mayap, apari, obispo, santo papa, maging mayap apengari, maging mayap apolitiko. Mo isipan in sarili mong kapakanan, in isipan mong pane, yapin in kapakanan daring aliwang tao. Mo isipan in sarili mong ikakayap, noneng panim isipan, yapin ing ikakayap daw ding aliwak. O yan, ing maya papastol, pangadita mangan po, maging mayap tamong tupa, kaybat maging mayap apastol, antimo Jesus, ing mayap tamong pastol. Amen. Ipasiyag tamong po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang king banwa ponyato, at ang Heso-Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banala Espiritu, may bayit kang na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya karing mete. King katlong aldo, sinubriyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ikpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalgya naman keti, balmokum ka rin mabiyang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, king banal na kapulungan katolika,
King pamisamak ding banal, King pangapatawa daring kasalanan, King pangasublirang ring mete, at King bie alanangka. Amen. O Diyos, ay kami, ipanalangin milangeni, ding manungkulan king Santa Iglesia, ding manungkulan king kaya kaming kaluguran na bansa, ding yaganaganang pengari, king maging mayaplangan tupa at mayapapastol. In pakibat namo, Ginoo, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Pakiramdaman may kang balayan. Banding sablang talasuyo ng balayan ni Diyos, ding pari, religyoso, talasuyong laiko, sa iwandeng mit mong kaya panlup ing Ginoo, at ding kapararang tao, at patutulo kapamilatan ding mismong biyera, king mayap abalitang papasyagda, manalangin taking Ginoo. Ban kapamilataning makabuklat dampalad at espiritu ning kasuywan, din kaya katang pamilyang Kristiyano, isadyaro ring matampang kapaligiran, anong nuring binining bukasyon, sibutlat tumubo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kaya kang okasyon. Banding kaya katang kayanakan, atagpuan day Kristo, anting kabaltugan at inspirasyon ng karelang biye. Banwi ka kapag nasan lang, maging kayang pusong lulugod, gamat apakayap, bitis amamantabi karing aliwa, king dalan papunta king Diyos, at king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kaya kang Banding kaya katang seminarista, at ding bale pamiyubog, di nadakatamong talasuyo ng Ebanghelyo, ang mabuklat matat puso, king pamangailangan ding tao, at king adwaning kaya katang panahon, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Banding kaya katang laiko, mambagla naman, imbalang metong agpang king sarili ng kelingan at kagiwan, para king panyulong at pangayubog ding mga lating komunidad Kristiyano, anong nuya mabye i Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Ngayon buwan taming sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. O Diyos, ay kami, atularan miya sana ing kabubugtungan mong anak, Jesus ing mayap ming pastol, ding obispo, ding pari, ding madre, ding pengari, ding politiko, ay ating pwesto king kakaming kaluwaran na bansa. Agawa mi sana ing pagawa mo, king ikakayap daring sabla, ing paneming isipan at gawon. Itingan puwadwan mi, king kapamilatana mo rin, Kristong Ginumi. Amen. Minsan baka marami
Maria nga napinmenguta, King Hardinerong kayang disnan, Yesus ka kuyang panintunan, Inginu wala na yung keni sinublia, bebe alleluia, Inginu ala na yung keni sinublia, bebe alleluia, eyune panintunan keni, ing mabye busal daring mete, mabiyayan ting sinabi na, at kaya beyang nga, Inginu ala na yung keni sinublia, bebe alleluia, Inginu ala na yung keni sinublia, bebe alleluia, minsana baka marano, bintaya king kayang kutkutan, i Maria, Maria Magdalena, bangkena, Jesus kayang lawan, Inginu ala na yung keni sinublia, bebe alleluia, Inginu ala na yung keni sinublia, bebe alleluia, Maria nga nang migsalita, Ningginu ayang kayarap na, Kraboni naman inampang na, King ipa karin ko pamunta, Alelu pulisak ning banwat, yato takong pedi, inutakong bebo tao, Alelu pulisak ning banwat, yato takong pedi, inutakong bebo tao. Manalangin tamo, kapatad, baiting, kakatamong dawon, matanggapi harapan ng Diyos, ikpang may upaing totoo. Tanggapanin sa aning ginuhiting daon, karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya, ning lagyo na. King ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal, akapulungan. O malugod ay pami, pamatulanda ka sana kapilanman, King kapamilatan dareting misteryo ning pangakabos, baning pamisunduming alang tuknang king obra ning pamangabos mo, mamungang alananggang tula para kaya kami. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Itas sila rin pusuyo. Makatas na la, King Gino. Pasalamatan tayo in Diyos, aginutamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing pasalamatan da ka at parangalan, taniting mapakumbabayang dinatang antimong taong busalmi, ti paraning sablang ting kamo kanitapang minuna, at biglat ne para kaya kami, ing dalaning pangakabos. Ngayon manaya kami at manalig king kamtan misana ing kaligtasan ami pangakong miyabiya kaya kami. Potang i Kristong ginumi, niyo manyang datang kambening marangal at maragul ng ligaya. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karinbanwa, daralit mi ing ligaya mo, alang tuk ng ngamingan pupuri.
ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimoing titipang ambun, para kareting ayin mi, ban pabanalanala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang lubdinaw ning biyena, king pamaylasam pong kamatayan na kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amay dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kinuging kang prusa, amanyubling kinabus kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayanan po ning pangasubli ng mebye, darang mi keka iting tinapin ing biye, ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka, ikamingan sanang misulo-sulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipo na nakamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, pamiganap yaking lugod, kambe ng lewo ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalong ni Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono at ding sablang tapat susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi aminona ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye king pakalulumo idala mula at ding sablang mayang nabiye ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kambening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Joseng esposo na, kambering nuan apostol, ading sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod kekaw, king kekabanding panawon, apurian ampong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambenang pong kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka,
O Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alananggang. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king pa, karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo. Ipamihad siya kanwa, misang maning langyo mo, datangge kami, ingkayarian mo, mipamituning lumo. Ketiking ako at king manwa, mipamituaning lumo. Ing hakanan ni King Aldo, imiemo kya kami, imiemo kya kami, King Aldo ngeni. At ipatawan mo kya kami, ding salami keka. Anting pamamatawad mi, karen mi kasala ke kami, emo ke ipa, isawul kintukso, dunay kabuski, Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning pakalulog mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kekain ko, Arian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman, King O Diyos sa igpami, ing Ginoming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no ning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng puang pisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong mag-ari, manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapan ng Ginong sinubling mebye at maya papastul, mantabe sana kapilanman kaya kayungan. At keka ang timuri. Ipakita mo pong ngeni king metong at metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. sa
pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos amin alako, kasalanan niya to pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos amin alako, kasalanan niya to Oy ning ginutang Yesu Kristo, ing kakatamong maya papastol, ing makaibe tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamongan. Tanggapan tayo uling walading mayaus kingapunan ing kordero. Kino, ay ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iyagkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Umunang aldaning parminggo, paspul pakapapatla, uling tatakot la. Dintang ya Jesus, busal dati nalakat ya. Shalom, shalom, kapayapaan yang bagyaku. Shalom, 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 Pepakit no karela bakas ning sugat na natulalang alagad na panakit na kaya nga nang Jesus karela nga naning ginukarela. Shalom, shalom, kapayapaan yang babyaku. Shalom, shalom.
Manalangin tamo. O mayap apostol, lingosan meng mip ng lugod ing kawan mo, at ing tupang mayat busking malnang daya ning anak mo, papangay tuliran mo lang tayran, king pastulan ay lang kapupusan, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement, mumuna pong dilim Marianihan, bayanihan, kasama ni Maria, imbes na bulan ng Mayo, bulan ng Indong Birhen Maria, imbes na mag-oferta mo pong sampaga, mag-oferta mong in-kind. O yan po na tsukening harap. At yan po titipunan tamo, ipamiyata mo kareng mas mangailangan king kakatamo pong parokya. Kadwa, Lingkod Angeles is inviting you to its upcoming Christian Life series with the theme, A Season of Harvest. This program seeks to lead single young professionals to discover a deeper meaning in their life and experience the joy of a deeper relationship with the Lord. Lingkod Angeles will have a booth set up near the Parish Hall all Sundays of May from 3 to 7 p.m. Feel free to stop by and to meet and connect with them. O di po, reretang dibisang mag-aral po, sana itamo mag-aral tayong pag-aralan tayo po yung kakatamong kasalpantayanan. So you can also visit their Facebook page, Lingkod Angeles, to stay updated on their upcoming activities. So ini po, dakala-dakala salamat. Bendisyon kareng pengaring babay. Talakan la po rin pengaring babay. Bendisyonan da kayo. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, o Ginoo, biriyan mo ing balang tao, mi pangagliya at dalanan ing pangaindo, king kayang sepupunan, inyang mi katawan yang tao, ing anak mong pakamalan, yaman mi pangagliya, king upaya ning banal ay Espiritu, kingatyan ning Indong Birhen Maria, at inyang miras na ingaldo, mi bayit siyang kalupami king metong ababay, bendisyonan mo lang, reting sablang Indu, ilako mo laking sablang kasasakulan, king mabayat a kapanandaman, pagkaluban mong mayap apami kakatawan, at matibe kapilubluban, dinan mong kapibabatan king pamaglingap, pamanantabi, at pamanuruda karing karelang anak. Maging lasanang pialimbangwanan, king amano at dapat, king biye at kasalpantayanan, ban kapamilataning banaldang kayawsan, alang patugot mesanang palabungan, ing kekang banal akapulungan, karing taong magdalaking tanda ng Kristo, ban kanita king kapamilatanda, lalo lang milaganap king yato, ing ebanghelyo ning kekang anak Jesus, amabibiyet mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Palakpakan tala po rin kakatamong ima. Ngayon po yung final blessing, ing ginuman tabiya kaya kayo. At kaya ka, Timorin. Ido ko'y lareng buntokyo at maniga po king bendisyoning Diyos. Ing ginong Diyos, aming kalub, kaligtasan kaya kayo. Amin ampun kaya kayo ang timong anak ng tune, king kapamilataning pamanyubli ng mebye, ning anak ng bugtong, pagkaluban na kayo sanang tulang bunga, ning bendisyona. Amen. Ngayon mi pagkalaman kayong katimawan ay alang kapupusan, king kapamilataning pamanatbus na kaya kayo ning Ginoo,
pangaituliran nyo naman sanang miyagom kaya king bie alananggang. Amen. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ing Egpa, ing Anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.